Siyabonga kakhulu bangcwele ngixolise kule first part la besifunda khona izifundo siphume unceremonially ngaloko ukuthi tinto tema networks tinjalo kodwa nje angithathele ithuba singene emthandazweni Nkosi uNkulunkulu vula emehlo ethu uvule inhliziyo zethu dilambe dome diqonde imibhalo lesipha inhlakanipho ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade amen lapha bangcwele ngiqale ngekubhiyoza ngale ngabhiyoza ngibonga bonke labangcwele within the country and beyond the confines of Eswatini lebe bahalalisela lusuku lekutalwa kwemfundisi siyabonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu anibusise amen so sesifundile ke bazalwane sifunde Psalms 25 emawubo 25 sukela verse eqala safunda from the book of the prophet Isaiah chapter 5 verse 8 to verse 12 sase siyaqhubeka ku verse 18 sayokuma ku 23 Sasa siyasuka lapho siyofunda the gospel according to St. Matthew chapter 22 from verse 23 to 33. Dineke sitawuqhila kakhulu kule gospel yemvangeli longcwele Matthew. Lapha kuleli vangeli la Matthew ngike ngakhuluma amagama ngathi Jesu it's like uma loggerheads nema religious leaders legaqine imithetho naloba nalokuyana alahla ukukholwa nesihawu neluthando kodwa na bahamba bathi babambe yona lapha ke siyambona Jesu ngithe Jesu beka bagqeka emehlweni he openly criticized them waphinde wababita insayeya okanye waba-challenger ebusweni babo hayi ngesese uyabona inkolo yobuKristu is not just a passive faith or relationship uyabukhuluma ngikufunde khona lapha ngathi Romans chapter 10 verse 9 umuntu uyakholwa ngenhliziyo avume ngemlomo kube kusindiswa kwakhe so ke ukukholwa kwebuKristu akusho ukuthi uyathula nje tidodonakale diphethe phambi kwakho ngokuthi wena uyakholwa so esabantu bathi hawu ukhulumelani phela wena ngoba uyakholwa funa nje wena uthule dinge kwenteke konke abantu bentela bakuthandzako baduke nekuduka wena uthule nje ungasho lutho kodwa nalana sibona Jesu he criticized them openly and he challenged them in their faith and abakhomba badlokolota ngalamanye amagama esifubeni angabahlebi angabakhulumi ngesese abakhuluma lamehlweni futhi ke beba bese bahamba boqalela phansi ngalesibone liqembu lebafundi bebafarisi lihlangane kanye neliqembu lemaherodi lithunywa kuJesu wekuthi aniyobuta ukuthi kufanele yini likhiphe intela kuKesari noma cha lithi Jesus he perceived in his spirit wasawuthi ningilingelani bafarisi ningilingelani wasawuthi nikani wathi bisani ihlavu lebengakafanele baphathe bamnika wathi kwabantu bathi sithombe sakhe sarombhalo wathi waKesari wathi nikani Kesari lokume kwakhe ninike uNkulunkulu udumo bahamba behluleka nyalo sesibona ukuthi lelinye liqembu lebasadusi lesifunda ngalo namuhla liqembu lema-liberal theologians labantu labafundile bantu labaphethe inkolo labalapha bodokotela betenkolo beta kuJesu beta kutomlinga baphethe imibhalo bafika bathi ke kuJesu Mose wathi nakufa indoda ingenamntwana umnakabo uyamngena lo mfelokati wakhe kuze atale
umntwana atalele umufi bantwana. Bayibeka le ndzaba labayibekako ikhona lapha ku Deuteronomy chapter 25 verse 5. Nawuqala ku verse 5. Deuteronomy chapter 25 verse 5 lithi nangabe emadvodza latelamane ahlala khaya linye bese kufa lenye yawo ingakayitali indvodzana, lo mfelokati akukafaneli athathwe ngulomunye umuntu ngaphandle kwemuntu walowo mndeni. Umnaka bomufi kufanele amngene, amthathe, amente umfati wakhe, afeze umsebenzi wemkhula wakhe kulo mfati. Indvodzana yekuqala iyawuthatha libito lemufi kuze kuthi libito lakhe lingapheli ka-Israyeli. So beta baphethe Deuteronomy lebangamkholwa ke nokho, ngoba leli qembu leli lebaSaddusi lelalifunde kangaka. Ngiyabona kwabafundisi bathi nabaqhamuka usukume wonke umuntu noma uthule wonke umuntu sengena bona anganoma bebanethi igqoko noma bebanani, I don't know, kodwa nje bantu bebahlonishwa ngokwemfundo yetenkolo. And labantu bebangakholelwa kuyo yonke le mibhalo, bebakholelwa ku the first 5 books of Moses, noma beba-acknowledge, let me say that, bebangakholelwa, they were acknowledging the first 5 books of Moses, kodwa bangakholelwa kuleti ncwadi kaMoses. Kungawo-ke lapha bakhotha incwadi yaDeuteronomy batoyikhothela Jesu. Nabafika kuJesu bayabeka ke lo ukuthi lona ke beka walenga kubo. Ngiyabona emangweni washada bebanga amadodana angu-7 bafa. Umuntu othi ngabe lo make beyangasifaki isandla efeni kwalapho, ingabe kunenjelo ongakubuta ukuthi bebangu-7 bamba yini, noma they were making a story. Kodwa na-ke makabonga Jesu, ngoba Jesu akahambi alwa netinto ukuthi umcrossile yini ithi, umfakile yini idoti, umfakile yini ikhoma. uJesu ulalela the gist of the matter, kwekuthi mbamba ufuna ukuthini, yini lelo oyikhulumayo. Sekuthi ke kuJesu batophikisa ukuthi akukho kuvuka kwalabafile. Bathethe Deuteronomy chapter 25 verse 5 kwebeka naye, bakhohlwa Exodus chapter 3 ngale lapha ku verse 5. Exodus chapter 3 verse 5, uNkulunkulu wathi ungasondeli, khumula tinqabule takho, ngoba lendzawo lome kuyo ingumhlabathi longcwele. NginguNkulunkulu wabokhokho bakho, uNkulunkulu wa Abraham, naNkulunkulu wa Isaka, naNkulunkulu wa Jakobe. Mose wambonya buso bakhe ngobe esaba kubukana naNkulunkulu. Bakhohlwa ke lokho ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu walabaphilako, akusiNkulunkulu walabafile. Lokunyela bebacabanga ukuthi ekuvukeni kuqhubeka i-order is a continuation yangalanga semhlabeni. Kwakungabe ufe unemfati utovuka nemfati wakho ngani, na ufe unjani kani le order yangale seyehlukile ngalanga semhlabeni. Mangabe sithatha abafati kuba ne-exclusion kwekuthi wami ngedwa, akusiwe ukuthi wena noma ngabe ngibani. Kani ngale ngasezulwini akusekho bo-exclusion, akusekho mona, sethi ingelosi akusathathana, ayisaqhubeki le order yalamhlabeni. Usho njalo Jesu nakabaphendula. And-ke kuyendlula lapho Jesu uya ku-acknowledge embhalweni nakabhala incwadi, kubhalwa incwadi emvangeli Luke, kwekuthi kodwa ama-relationships akhona ngalo, ngoba siqele nasikhala lapha emlilweni sakhumbula bomnakabo. Kwakuthi umuntu ngale ngasevukeni ingqondo iba khona, imemori, uyakhumbula athi ihlobo takhe atilahleki. Kodwa le bafati ekutekwana nekungatekwana nani
asiboni exista ngale sibona Jesu aveta indzaba yekwakuthi ema-relationships akhona kodwa na le yebafati nemadoda akusiyo lehambisa phambili Jesu njengoba kwenteka kodwa ke laba beta lapha ngoba batawufuna kugila Jesu ngembuto bafuna tohlekisa ngaJesu kwekuthi simehlulile Jesu sambuta umbuto wehluleka kusiphendula Jesu ubabuyisele embhalweni uthi verse 29 Jesu wathi kubo maye nedukile ngoba aniyathi imibhalo kanye nemandla kaNkulunkulu ibuhlungu lento lekhulunywa nguJesu uthi Jesu oh you are mistaken because you don't know the scriptures nor the power of God ukhuluma nabo Jesu labantu utshela itigogotolo tetemfundo le kwathiwa ukuthi bafundile ukuthi Jesu aniyathi imibhalo ibuhlungu lento leyo phinde kwa aniwathi amandla kaNkulunkulu kutshelwa abantu lesicabanga ukuthi bahlala naJesu thutane bahamba naJesu thutane uthi Jesu aniwathi amandla aniyathi nemibhalo uyabona masifunda iBhayibheli asiqoboshi livesi linye sibese simangalo imibhalo ulifunda lonke iBhayibheli kusukela kuGenesis yofika kuRevelation ulifunde iBhayibheli ngoba utawuthi liyaphikisana kana liphikisane kulokungathi imibhalo number 1 number 2 lokungathi amandla kaNkulunkulu labaSadusi bebaphika indzaba yekuvuka kwalabafile but akukho kuvuka kwalabafile number 1 number 2 bebaphika indzaba yetingelosi but kude ema-spiritual beings uthi Jesu nedukile aniwathi amandla kaNkulunkulu bazalwane sesikwentile konke lesikwendayo kuyabida ukuthi sifune kwathi amandla kaNkulunkulu ekuhambeni kwethu noma sesikhulumile tinkulumo tethu sesikwentile lesikwendayo singavani khona sibese sikubeka emandleni kaNkulunkulu losebenza tintfo emfihlakalweni so Jesu uyabahlazisa lapha uthi aniwathi amandla kaNkulunkulu siva ukuthi kuverse 33 nathi kuva lokho tiqumbite abantu tamangala ngalokufundiswa kwakhe tamangala tiqumbi kodwa laba bebatolinga Jesu laba bebafuna kuhlekisa ngaJesu babuyela umsila ushobele ngaphansi ngithi angiphethe ngalamagama kwekuthi njalo nje masita kuJesu asathi kwekuthi there is power and also the scriptures sifune kuyathi imibhalo singahambi sidukiswa tintfo singathwali livesi linye lapha ngifunde the book of Psalms ngafunda the book of the prophet Isaiah ngafunda the gospel of Matthew ngoba imibhalo you don't just read one scripture ubese umakuso uthi lo mbhalo ngiphakamisele emehlambuwe athi Isaiah maye kulabo labathembele ukuhlakanipheni kwabo athi Mateyu aniwathi imibhalo aniwathi nemandla kaNkulunkulu so bazalwane lilanga liyoshona noma seshonile asiqabanga ukuthi uNkulunkulu ufihlekile emehlweni ebantu labaqhuba kuhlakanipha nekwathi kwabo phambili uNkulunkulu akasisite abazalwane singaqhubi kudati thina kodwa siqhube kufuna uNkulunkulu etintweni tonke let us pray Babe lolungile sesibongile sibonga kwekuthi uNkulunkulu uthi Paul akhuluma naTimothy 1 Timothy chapter 1 verse 13 uthi ngalihlupha libandla ngathuka nenhlamba ngenta konke lokana lokya ngenxa yebungadi Paul was
a learned friend in terms of theology. He sat at the feet of Gamaliel. Ngosi siyathandaza kuthi bonke Nkosi bantu bakho labalulata live lakho ngenxa Nkosi yakungathi emandla akho. But there is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Bless us, Lord, and bless your people. Lasebashaywe behlulwa impilo ubabite Nkosi ubagone esifubeni sakho ubalwele ubaphumelelise ubasondete kuwe Nkosi ngoba ikhona impendulo kuwe naKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. May the Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your hearts in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Bazalwane, uNkulunkulu asibusisele nini. Babelongcwele sesibongile.